Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Nya kun mosud na siya, nya maghari, makasinati dayon tag himaya. Di ba ni kanta man tano, himaya sa Dios didto sa langit, glory. Unsa may pasabot anang himaya? Ha? Glory ba? Glory. Wa mo kibaw? I-search sa Google. Google good. Mana, no? Moingon na gaytang himaya, gilangkuban na sa kahalangdon, sa gahom, kalipay, o kahalangdon. Munang ang kalipay nga dili na nato ma-explain sa atong tawhanong pulong, masinati nato basta mosulod na ang Ginoo. Gilingay mong tupad ing na kay himaya sa Dios. Nanay himaya. Oy, gakusmod lang yapong naong. Ilhan man na nimong naay himaya sa Dios kay mopalit man na sila og slot o kaning balls unya mo halad po na sila ikhak. Pero wa ka kapalit og slot, wa sa ka magpasalamat, wa kay balls of gratitude and petition. Wa pa jud ka mag-ikhak, edad ko, halad ko, basig dili himaya sa Dios na animo kung dili ang kangit-ngit sa yawanon nga gingharian. Mo na siya. O kanusa man na mahitabo nga makasulod ang Ginoo, basta mahimo tang sulugoon, dili mag supak-supak sa Ginoo. Mo na diri sa unang pagbasa, niingon si Propeta Isaías nga, akas, hari, pangayo, bisag unsa sa Ginoo, kay niingon siya, bihatag niya nimo. Di ko mangayo. Niingon si Isaías, pastilan, pagkamasupilon gid ninyo. Unya sa dugmingon ang Ginoo, ayaw pangayo, mangayo. Nyag moingon ang Ginoo, pangayo. Di sad mangayo. Muna, dili unta kita maoy magbuot kung dili ang Ginoo. Muna si Maria nahimog yung puno sa grasya, bulahan sa tanan, og nakasinati sa paghari sa Dios diha niya tungod kay sulugoon man siya sa Ginoo. Ingon siya dire, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na kanang color sa imong buhok gisugo kas Ginoo ana. Kanang porma sa imong kilay gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang color sa imong ngabil o sa imong naong gisugo kas Ginoo ana. Kanang imo rom gi kuyog sa imong kinabuhi nga giisip nimong bana og asawa gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang magsigi kag yaw-yaw sa imong mga anak gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang magsigi kag yaw-yaw sa imong bana gisugo kas Ginoo ana. Kanang magsigi kag panglibak gisugo kas Ginoo ana. Tubaga nagmaayo. Kanang mangawat ka anang budget sa flood control gisugo kas Ginoo ana. Kanang moamba kas pangpang gisugo kas Ginoo ana. Narabay ni ambak pangpang katong usas mga gi-accuse nga involved sa flood control. Kanang magsigi kag suyop gisugo kas Ginoo ana. Wasad. Kanang mga manag-uyab mo, magsigi mong tinukhangay. Nya inighuman, manimba pa Diyos misa di galyo. Unsa man? Isugo mo sa Ginoo ana. Kanang nagsigi mong puyo-puyo o amoy kasal. Nya sige pag yung simba-simbag, misa di galyo. Unsa man na? Isugo mo sa Ginoo ana. Tubag.
Kanang pagpalit og slat, gisugo mo sa Ginoo na. Ay kaya mo mutubag mo, pero wag yan mong palit og slat. Mao na, kung sa may buhaton, ang sugo sa Ginoo atong sundon, ang sugo sa tao atong supakon, basta wa na mauyon sa sugo sa Ginoo. Supaka gyud, bahalag sakit. Supaka. Nainingon ako, Pader, ako ning buwagan akong bana, nako kinasal mo, dili. Nako buwagin. Ilisig pare. Pasabot arena paminaw pare. Ayaw sige paminaw nang wa mo pakasal nimo nya magsige ingong I love you, I miss you. Ay paminaw na, gibinuangan ra kana. Buwagin. Ako mangod unta Pader nga para laban lang sa ako bang anak dana manggod may duha ka buok anak nya haron ang akong anak ba naagyo ilhong amahan kuan lang gyud ko Pader pero sige biya siya pangabit Pader nakuha na ang mga bit nangitag lain kay di pa man kaasawa ug asawa pa ka nangabit unta na di man kaasawa so gipun-an ra ka iyan ang options na kung luod na kay kagnaong balhin sa pikas ana ra na siya gidua-duaan ra ka ana para ka lang laruan isabit sa puno pagkatapos itapon sa basurahan ayaw ana mao na kamusan tuo sa dayon mo sus pailad mo nang ang yawa mao gyoy makahatag nato og kapildihan sa kinabuhi. Ang Ginoo mohatag og kaluwasan. Apan sa atong pagsanong sa Ginoo sama ni Maria, kinahanglan sa gyud nga andam tang magantos. Dili pwede nga mosanong tas Ginoo nga tan-aw nato lipayon tas Ginoo. Magantos ta, di ba niingon si Jesus, kung mosunod mo nako dumtan mo sa inyong mga igsuon, dumtan mo sa inyong ginikanan, ipapatay mo sa inyong amahan o ginahan, o kamo sang mga ginikanan nga mosunod nako, suklan mo sa inyong mga anak, ikiha pa mo sa inyong mga anak, o ang inyong mga anak mismo, o kanang inyong mga umagad, maoray mo unay patay ninyo. Mo na gingos Ginoo? Nga naman, tungod kay ang kabubuton sa Ginoo, dili man mauyunan sa atong isig katao. Kasagaran di gina mauyunan. Ako bitaw sa una nga wa pa ko ma-in aning social media. Wa man gyoy mudaot nako diha social media. Wa oy. Karon himuan ako placard. Nanay mingon ako unsa may imong gibati Pader? Nako exciting. Iguman ako humili, moingon na sa ko, unsa na sa kay komentaryo nila ani. Pero dili ko madisturbo. Nga naman, nasayod ko nga ang akong gisulti ninyo o ang akong gihumili, sinugo ni sa Espiritu Santo. Sakit. Sama usab ni Propeta Isaías, sakit ang iyang gisulti. Ang mga propeta gipangpatay sama ni Juan nga magbubunyag kay sakit ang iyang pulong. Lingay mo tupad. Na di ka sakitan anang father magsigig hisgot kilay. Na kono, na di ka sakitan ana na magsigig hisgot anang colors buhok, dili ka sakitan nang maghisgot anang mga inom-inom anang pills ana di kasakitan ana nya mingon gani ka sakitan man pero lipay mo na gitawag og sakit pero lami inana ba ug mao nay pulong sa Ginoo sakit pero nindot so ay lugtuman magagas imong luha pero hayahay imong kasing-kasing. Basta mosunod ka sugo sa Ginoo, pananglitan, moingon ang Ginoo,
higugmaa ang imong kaaway. Magagas gyud imong luha kay sigihan man jud kag away. Pero ang imong kasing-kasing gaan. Oh, kanang mingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas, sakit na oy. Wagas pag unang dugo sa imong ilong kay matapsingan man usahay inig tamparos. Agas pa imong luha. Pero ang imong kasing-kasing nga nasayod, nga nagsunod ka sa sugo sa Ginoo, gaan. Suway ragog supak ang Ginoo, suway supak. Di ba? Ang imong naong usahay mag-smile, pero ang imong kasing-kasing bugat. Mukalit lang kag ambak pangpang. Mukalit lang kag pusil sa imong o. Mukalit lang kag bitay spisi or sa habol dito sa imong kwarto. Mukalit lang kag inom og muriatic. Oh. Yeah, lingay mong tupad. Ing na gaan ra imong heart. Gaan ra? Makakanta ra kag Christmas in our hearts. Oy, daghan kay karon dili makakanta. Daghan kaayo mga banag asawa wa pa magtingganay hangtod karon. No? Mga anak nagbinungulay. Ana pari nagdinautay, madre nagbinungulay, kusmod kay mga naong magampos Ginoo pero kusmod og naong. Naghansang manimba din masimod mudot sa simento. Kuana ron. Labi na ang pari dugay kay mahumag humili, patanaw-tanawon pas rilo. Niya, kung mataas-taas pa yun, mulingi pag naiurasan diyan. Ano? May kay ingnon ambak kanto sa impyerno ba. Mga igsoon, si Jesus nahimong tao sa kalibutan tungod ni Maria nga nahimong sulugoon sa Dios. Ug unsa may premyo ni Maria, nahimo siyang inahan sa simbahan og nahimong rayna sa langit og sa yuta. Grabe ang kalipay. Muna kita karon nga mga anak ni Maria, nagdebosyon ni Maria, ato sad siyang sundon. Unsaon na to pagsunod? Let us also obey God. Musugot sa tang sugoon sa Ginoo. Unya unsa may sugo sa Ginoo nato? Paghigugmaay kamo. Ug unsa may pinakanindot nga paagis paghigugma, kanang mualagad ka sa imong gihigugma. Last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, nag-alagad sa yawa. Sige na, lingi Lingi ngaing na dayon siya, sugod karon. Ing na siya ba na sugod karon? Pwede na ako'y manglabas imong bulingon. Ano ba? Oh. Kanang bulingon, ang buling sa imong isig katao, tabangi siya nga malimpyo siya. Either buling nga makita o buling nga espiritual. Manang litang nagpuyo-puyo na tungod kay way kwartang ikapakasal. Gasto aron nga makasal. Wa kapabunyag, tabangi aron mabunyagan. Way ikapliti aron mo simba o mangumpisal, plitihi. Ana, nagbungol pa na sila tungod sa utang nga wa mabayre. Adto atong wa kabayad, napila may imong utang 10,000, ako nalay bayad ana. Aron magkauli na mo. Bayaran dai nimo. Ana. Di wag tang ang buling. Di ba? Saan? Okay mo ana. Maura ba na gibuhat ni Maria? Aron mawa ang atong buling, siya maoy nagpaubos og nagpasugo sa Ginoo. Hangtod ang iyang anak, iyang gigamit pagbayad sa atong dako kayong utang nga tungod anang utanga
maimpirno kita kanang sala. Ang naglukat, nagbayad sa atong sala, mao ang mahal nga birhen, pinaagi ni Hesukristo. Hinana na, ug mao ni siya ay makapahiusa nato kanang journeying together as church fully alive, nga matod pang Archbishop Abit Oy, mao nay atong guiding theme para sa 2034 sa atong centenary. Unsaon nato pagka-journey together og dili ta mahimong sulugoon sa usag-usag. Magsige tag sinuguay na bungkag lampini gina. Natanawa ra gud sa inyong balay, magsige mog sinuguay, nawa gubot kay mong paminawon. Ikaw dito, ikaw dito. Tapulang ikaw ako. Ikaw ang jabda ka. Sige na ba. Pero suwayo, pag alagaray mo, imbis ka mong ginikanan, moingon mo sa inyong anak nga, panglaba dito, imo nang ingnon, ambi na inyong labhanan be, kay akong labhan. Magsige na sila TikTok, TikTok dito. Ila pang i-TikTok ang nanglaban nilang ginikanan. Isa tanawa, naamoy mama parihaani. Daghan kay mo view, magsige ingon, animal kang anaka ka, animal ka. Tabangin ang imong inahan diha, imong amahan. Nindot no. Sa ato pa, mapakita gyud unsa ka mahigugmaon ang usa ka inahan. Nya, unsa may mahitabo sa anak? Matakdan. Kanang anak matakdan ra gid nas ginikanan. Kana bitang naingon ako, padir unsaon man ako pag-usab ning akong anak? Nakuha di ka kahibaw nga kanang imong anak matakdan ra man nimo. Naong palang anak, natakda naman na. Tanawa ra gud imong ilong og iyang ilong. Takod na. Kana pa kang batasan, ang di mo takod. Patakdi ang imong anak, takod. Maganin ang lanas ungo. Saan mo takod ba ng lanas ungo? Di ang pagkaungo, di mo takod ngay kuno na. Kana pa bang batasan? So kung kamong mga ginikanan, makigsuod mo sa Ginoo, ang inyong anak, masuod ra sad nas Ginoo. Dili tingali diha-diha dayon, muagi o sa nagsuyop, musiga o sang mata na kagot ang ipon. Pero kung sige lang yun mong higugma, sige lang yung higugma, apil sa mong suyop, panagsam. Dili ba, suyop ila sa drugas tingali. Ang imong suyopon, kape lang. Kape, Milo, Oy, matakdan ra gyud na. Ngano man, love conquers all. The power of love. Muna, God is love. Muna siya inindot. Kinsa ninyo dinhi ang nakapalit na gyud slot karong buwana. Taas ang kamot. Isa ba? Kanong nakapalit og slot karong buwana? Huy, nangaunsa man taon mo Ingon anak mo kaway gugma sa atong parokya. Ay mo panguli karon nga di mo kapalit og slot. Namiligro gyud mo dias unahan ba? Bitaw. Ay mo kumpiyansa Unsaon ba ninyo inyong kwarta? Daghang kwarta nangahog nas pangpang. Daghang kinag kwarta bilyon-bilyon. Samok ang kasing-kasing. Nag-away na sila, laik kay mga naong. May uban, mag-ngiwi-ngiwi ng baba. Murag mga waytog, dagko kay aibag. So, luuya. Pero, dagko kay kwarta. Trillions. Pero ipalit ninyo slot. Wa kay kwarta. Magsige ra kag kanta-kanta. Way sod imong tiyan. Pero puno ang imong kasing-kasing. Di ba? Pero, puno imong tiyan. Empty imong kasing-kasing. Patay ka diya. Bitay yung kaspisi. Mao na siya ang sikreto. Kung naatay Ginoo, musulod na siya nato, maghari siya, ang himaya sa Dios mo'y atong masinati. Nabitay ni ingon ako, Father, nganong magsige man kag ingon nga ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabus
Unsa man lang dining among paningkamot nga nagampo masad miani nganong ipanghatag man ang tanan. Na kung imo nang sabton og literal, mas maayo. Pero pwede sa nimo sabton nga dili literal. Pero sige jud kuno, suway jud kuno hatag ang tanan og biya ang tanan. Samas gibuhat ni San Roque, nilang St. Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta. Suway jud kuno. Ana. Kamo ba? Suway kuno. Unsa kay imong bation? Unsa kay gibati ni St. Francis? Unsay gibati ni San Roque? Unsay gibati ni San Isidro Labrador? Unsay gibati nilang Mother Teresa kaha? Malipayon ka to sila o dili? Kung di pa sila malipayon, waon ta sila maka-attract sa mga katawhan sa kalibutan nga hangtod karon ginahandom sila. Ingon ana di ay kanindot ang atong bation. Apan di na nimo ma-imagine, di sa na nato masulti. Sulay mo nang moingon, kun wap mo kasuway, panuway mo. Suway. Ako, 14 akong hilak nga gibuwagan ko sa akong uyab. Niadtong tuig, di na lang kumusulti kay basig mahibaw-an ninyo. 40 ginakong hilak. Pero kadto di ay ni resulta na karon nagwali nako. Di ba? Nya daghan na kayong muduol nako. Magsigi og pa-picture. Nako sa una nibuwag siya nako, karon niduol na sila nako. Ang siya gilisag sila. Sa una tuktukon pa kong mama kay wa nami bugas. Sige lang gitaw guway bugas di apay tambal papa ug sa akong maguwa nga nga paralyzed. Pertig yung paita. Sa dihang gibiyaan ako silang tanan. Daghana na noong bugas. Sa sige gunlag ka og bugas og sudan nangamatay. Kaya nasubraan na mas kaon, di papa patay dayon, mama sunod sa dayon. Sundan ka ng kulikta puti daghana niya, di apay mga pan, mga cake, anab ka, o mais mama, kalami, tinagurhagog kamot mama, gud kalami anim. Wago na namos una, kaona, igo with a diabetes, patay lagi. Nyahay na maron sila, tuan natos langit. Kinsa may musunod, ang nagmisa na sad. Pero basig mag-una pa mo. Aron di mo mag-una, pamalit na mo ikhap og balls og slot. Ana, gina manindog na ta.